Laudamus. Može se reći da je Rim posle 56. godine pre Hrista krenuo onom autostradom pakla ili onim putem u ludilo koji je vodio u građanski rat i izbrisao poredak, ali i doveo do rađanja carstva, kako ćemo mi kasnije nazivati ovaj period istorijskog razvoja rimske države nakon pobede Avgusta. Naime, posle konferencije u Raveni i u Luki činilo se da je triumvirat obnovljen i sledstveno da su odnosi snaga ponovo dospeli u stanje ekvilibrijuma i da je politička situacija stabilizovana. Naravno, mi iz Galije nismo mogli podrobno sagledati, niti smo se previše obazirali na ono što se dešavalo u Rimu tih godina dok je Cezar posle konferencije u Luki osvajao Galiju i jahao preko Rajne u Germaniju ili plovio preko Lamanša do Britanije. No činjenica je da su u Raveni, gde su se sastali Cezar i Kras, pa potom u Luki, gde su se Pompej, Cezar i Kras sastali nakon sastanka između Cezara i Krasa u Raveni, dakle da su zapečaćeni neki dogovori koji su oblikovali političku dinamiku u Rimu, bar do predstojećeg građanskog rata, koji u to vreme istina bio nezamisliv. I Cezar i Pompej i Kras obnovili su prijateljstva međusobno, a povrh svega na konvenciji su bili prisutni i Metel Nepot i Apije Klaudije Pulcher. I značaj familija svih ovih ljudi se ne može prenaglasiti, a svakako je bitno da su ova dvojica, dakle naročito Nepot i Apije Klaudije Pulcher, kao ljudi koji su bili van triumvirata, davali jedan nobilski legitimitet ovom dogovoru. Međutim, ključno je bilo pitanje izbora za 55. godinu pre Hrista, o čemu smo pričali već u našem serijalu. Gaj Katon, rođak Marka Porcija Katona mlađeg i tribun 56. godine pre Hrista, je uspeo da uz pomoć Klodijeve opere izdejstvuje za potrebe triumvira pomeranje izbora za 55. godinu pre Hrista. Sećamo se da je i Pompeju i Krasu bilo ključno da se izbori pomere s kraja 56. na početak 55. godine pre Hrista, i zato su obojica toliko odugovlačila sa najavom svoje kandidature, da je na posledku Lentul Marcelin, koji je bio u trenutku njihove kandidature, dakle 56. godine pre Hrista, konzul, nije želeo da im odobri kandidaturu, a uz to su morali da vode računa i dakle Pompej i Kras i o Domiciju Ahenobarbu, čoveku koji je bio i žestok neprijatelj Cezarov, ali i Pompejevi, koji se bio nameračio da im pomrsi računa obojici. Naravno, ovome nije bilo stalo do borbe protiv Cezara i Pompeja na svoju pamet. Naime, Domicije je bio muž sestre Katona mlađeg, njegov zet. Katon nije hteo da se kandiduje za konzula, mogao je da je hteo, jer kursus honorum je uostalom toliko puta dosad i preskakan i stepenice na njemu su, i njegova pravila su kršene i stepenice na kursus honorumu su toliko puta preskakane da je Katon mlađi mogao sa lakoćem da se kandiduje za konzula, ali je Katon imao nešto što je u tom trenutku već bilo mnogo vrednije od toliko puta pogaženog kursus honoruma. Naime, on je imao imidž čistunca o kom je morao da se brine. Zato je nagovorio zeta koji je mučenik na sopstvenu nesreću pristao. Citat: "Ovo nije borba za položaj nego za slobodu Rimljana", grmeo je Katon u lice svom preneraženom zetu kada je ovaj upadao u neke neprilike. Katon mlađi je bio rešen da progura Domicija za konzula i mogao je da uspe, da mu protivnici nisu bili Kras, Pompej i Cezar. Na posledku Pompeju je idealno bilo da se izbori odlože koliko je bilo moguće. Idealno, dakle, kao što smo rekli, do početka 55. godine pre Hrista. Zašto? Pa da bih nadgledao interrex, međukralj. To je ona, sećamo se, zaboravljena prastara magistratura koja je imala korene još u rimskoj monarhiji. Naime, radilo se o magistraturi koja je birana u periodu
kada bi jedan, dakle, kralj umro, a pre nego što bi naredni stupio na presto, da se stara o najsvetim dužnostima kraljevim, da ne bude zanemaren, jel tako, odnos sa bogovima, pax deorum. I dakle, međukralji i dalje u vreme Republike nastavili su da ga biraju, naročito u tim specijalnim okolnostima kada je bilo potrebno zbog političkih okolnosti nepredvidivih nadgledati tranziciju vlasti sa jednog para konzula na drugi par konzula, uglavnom u uslovima kada bi, na primjer, obojica konzula stradala na bojnom polju, onda je međukralj biran, ili kada bi se desila ovakva neka nepravilnost kao što je ova koju su praktično izazvali Pompej i Kras, da izbori nisu raspisani dok je konzul bio Lentul Marcelin, tako da su morali da biraju među kralja. Lentula Marcelina su omekšali na posledku Pompej i Kras, to jest bar ga utišali njegovo političko neprijateljstvo time što su jednom prilikom prema jednoj istorijskoj tradiciji priči koju nam prenosi Dion Kasije, dakle zastrašili Lentula Marcelina dok se vraćao kući sa skupštine posle mraka kada mu je neko ubio roba koji je ispred njega nosio baklju. Dakle, to je način na koji je funkcionisala politika u Rimu tih godina. I na posledku uz nešto nasilja u koje su bili uključeni i Cezarovi veterani koji su sa Krasovim sinom Publijem došli, vratili se sa ratišta da bi glasali u Rimu iz pohoda u Galiji, ali i uz podršku Klodijeve opere. Izbori su održani, a Pompej i Kras su pobedili na izborima. I u tom nasilju pred održavanje izbora 55. za istu godinu, dakle za 55. uspio je da nadrlja i Katon mlađi. Jedne noći došao je po svog mučenog zeta Domicija Ahenobarba i izvukao ga iz kreveta. Vodio ga je na forum, međutim kako je bilo rano jutro, još uvek noć, tako reći, poveli su isto tako jednog bakljonošu da im osvetljava put. Na posledku je ovaj bakljonoš opet ubijen, a banditi su iz zasede zaskočili i Katona i Domicija. Domicije se brže bolje dao u beg, ali mu se sprečio Katon koji je već bio ranjen u vrat i tako krvav kao da je raspaljen žarom neke borbe. Opet urlo zetu u lice, kaže: treba ostati do posljednjeg daha, ne napuštati bojno polje u borbi za slobodu protiv tiranije. Tako je vikao Katon. I kao što vidimo u ovom trenutku su robovi bakljonoše bili gotovo isto onako opasno zanimanje kao što su, jel tako, čuveni vozači Hektorovih dvokolica. Dakle, to je onaj Afroamerikanac u hororu. Domicije je prepadnut, istrgao togu iz ruku svog okrvavljenog rođaka kad mu je izdeklamovao svoj kredo u lice i pobegao petama u zadnjicu nazad u kuću i zaključao se. I možemo samo zamisliti kakva je strahovlada zapravo zavedena u Rimu tih dana kada su održavani ti izbori. I ovi izbori su pokazali samo koliko je senatska reakcija suštinski bila bezuba. Ako imamo u vidu da je Cezar poslao svoje veterani, da su ovog puta i Pompejeva klijentela i Klodijeva opera bili na istoj strani. Ovde se zapravo prisustvo Klodija na strani triumvira pokazalo izuzetno korisnim, jer kad su Pompejevi protivnici izašli na ulici i počeli da kliču slobodi kao Pompejevi neprijatelji, ovaj poklič se pokazao izlišnim i nepotentnim, jer je Klodije bio onaj koji je sebe brendirao i vezao za poklič Libertas. Dakle, nije samo bio Klodije bitan kao jedan šef organizovane političke grupe, možemo tako da kažemo, koju neki poistovećuju sa bandom, a pričali smo o tome šta je Klodijeva opera, već se radilo o tome da je on sam po sebi postao jedna vrsta metafore. I Klodij u tom trenutku mogu da se pojavi kao Arslan, kad su ovi krenuli da kliču, jel tako, protiv Pompeja uz poklič Libertas, on je mogu da se pojavi kao Arslan iz scene u filmu Letopis Narnije, koja je postala mim kad kaže Beloj kraljici: "Do not cite the deep magic to me which I was there when it was written." Dakle, Klodije je bio neko ko je bio u političkom smislu autor ovog savremenog pokliča Libertas. Ovi izbori su dakle protekli u znaku nasilja i ne može se zanemariti ni uloga Marka Porcija Katona mlađeg, koji je tvrdoglavo i bandoglavo podržavao svog zeta Domicija Ahenobarba protiv Pompeja. Šta više, može se komotno reći da su Katon mlađi i Klodije Pulcher bili dva pola politike koje je dovela do pada Rimske republike opet u jednom metaforičkom smislu.
Klodije je vrlo brzo, vrlo oportuno zakopao ratne sekire sa Pompejem kada je bilo optimalno to učiniti i nesumnjivo izvukao veliku korist od ove usluge pružanja podrške za vreme izbora 55. godine pre Hrista. Ne može se poreći njegova uloga i značaj u čitavom tom političkom procesu i ne može se poreći da je odmah zatim veliku korist Klodije od svega toga izvukao. Naime, mi znamo iz jednog vrlo sporednog pisma koje je Ciceron poslao bratu Kvintu, koji u to vreme služio sa Cezarom, da je braći bila potrebna Krasova pomoć oko nekog posla, dakle Ciceronu i Kvintu. I Kras je pristao da podrži Cicerona, ali pod pretpostavkom da ovaj ne opstruiše Klodijev poslovni plan, jer Klodije je čekao da bude poslat na neko senatsko poslanstvo na istok, da završi neki više ceremonijalni posao. Ne znamo detalje ove misije u kojoj je Klodije poslat i koja se verovatno baš desila 55. godine pre Hrista, dok su Pompej i Kras bili konzuli, jer iste godine začudo imamo vrlo malo vesti o Klodijevom prisustvu i aktivnosti u Rimu, ali nikad ne treba previđati činjenicu da je Klodije bio izuzetno bogat čovek. Ciceron je govorio dosta posle Klodijevog vremena da je njegov neprijatelj nastojao da postane vlasnik sve zemlje od Alpa do Janikula ili Janikula. Znamo da je imao velike posede u Etruriji i da je imao mnogo poslovnih veza na istoku koje je gradio još od Lukulovog vremena, a o tome smo isto tako pričali u ovom serijalu, tako da nema razloga sumnjati u to da je imao i lične interese da bude poslat na ovo senatsko poslanstvo, u senatsku misiju. Iako je imao i političkih razloga, želeo je da postane pretor, a znamo da je njegov brat naredne godine postao konzul. I tih godine je bilo potrebno sve više novca za političke kampanje, što je logično kada malo razmislimo, jer konzuli kakvi su bili Pompej, Kras ili Cezar imali su tovare i tovare blaga veće od riznica čitavih država onog vremena i nesumnjivo je da su postavljali standarde visoko glede udovoljavanja biračkom telu. A da ne govorimo o prethodnoj generaciji kada su grmeli ljudi poput Marija i Sule. Bilo je skupo ući u arenu sa takvim ljudima i jednostavno je političar morao stalno da razmišlja o tome na koji način može da oplodi svoj kapital, kako može da uveća svoje bogatstvo. Ali kao što vidimo, ovde ono nije bilo samo po sebi razlog. Slučajevi kao što je Atik koji je bio bogataš i ništa više od toga i koji je uživao u tome da bude mecen i prijatelj ljudi poput Cicerona, ali koga nije interesovao politički život u Rimu, niti vojnička slava, je bio jednostavno rečeno retka pojava za ono vreme. Svi su na ovaj ili onaj način želeli da se uključe u tu vrstu političke borbe, a za to im je bio potreban novac i tome su bili podređeni njihovi poslovni interesi, tako da je vrlo verovatno Klodije tim povodom otišao na istok. Međutim, koliko nam je poznato, Ciceron nije opstruisao ove Krasove i Pompejeve namere što se tiče slanja Klodije na put u Aziju, ali znamo ko jeste. Naime, narodni tribun te godine bio je Gaj Trebonije, koga znamo kao Cezarovog legata iz rata u Galiji. Međutim, ta 55. godina za Gaja Trebonija bila je ujedno njegova odskočna daska u rimskoj politici. A Boga mi je dobro odskočio. Upravo je njemu pripala čast da bude onaj koji će staviti na dnevni red izglasavanje predloga o dodeljivanju konzularskih provincija Krasu i Pompeju. I kao što znamo, ovo je bilo jedno od ključnih pitanja, tako reći, kamen temeljac dogovora postignutog u Luki. Dakle, da Kras dobije svoju provinciju, Pompej svoju provinciju i da svaki dobije priliku da ostvari ratnu slavu kakvu je osvojio Cezar u ratu u Galiji. I upravo je Gaj Trebonije, izneo predlog da se Krasu posle konzulata dodeli Sirija, vrlo interesantno, sa Egiptom, tako kaže Plutarh, odnosno da se Hispanija sa Afrikom dodeli Pompeju. Jedan od retkih koji je bio opozicija ovom predlogu do kraja bio je Katon Mlađi. I Katon Mlađi je taj koji je bio uvek spreman, ono što smo rekli malo pre, da ima ko jeste bio spreman da obstruiše Krasovi Pompejeve namere. Katon Mlađi je taj koji je uvek vrebao iz prikrajka da gde može minira interese triumvirata. Mnogi drugi i senatori i nobili bili su potpuno demotivisani da pružiju bilo kakav vid otpora politici triumvirata, ali ne Katon. Nikad Katon. Katon je insistirao da se obrati o tom predlogu Gaja Trebonija
senatu i rimskom narodu, pa su mu na posledku dozvolili da se popne na rostru i da se obrati senatu i rimskom narodu kako dolikuje i dali su mu 2 sata vremena da izloži šta ima. I tako je Katon govorio. I govorio o svemu, o svim problemima rimske države u tom trenutku, osim pitanja koje je bilo u tom trenutku na dnevnom redu. Kako kaže Dion Kasije, Katon je namerno odabrao ovakav pristup, jer kad mu je isteklo 2 sata bez da je rekao reč o pitanju dodele provincija, Trebonije je naravno pokušao da skloni sa scene Katona, da se ispoštuje ceremonijal i protokol. Ali ovaj nije želeo da se makne, jer je još uvek izlagao, a uklanjanje Katona pre nego što kaže šta je imao o dodeljivanju provinciju upućivalo je publiku na to da se Trebonije i triumviri plaše onoga što bi Katon mogao da kaže. Katon je naravno ovakav nastup pažljivo isplanirao i tako istrošio čitav dan govoreći o svemu i svačemu dok su ga Trebonijevi ljudi skidali sa scene, a narod vraćao. Na posledku, pošto je dan isticao, Trebonije naredi da Katona vode u zatvor, međutim Katon nije prestao da govori dok su ga vodili u zatvor, pa je na kraju Trebonije uplašen naredio svojim ljudima da ga puste. Međutim, sutradan i narednih dana, ipak ova politička nadgornjavanja su se nastavljala i Katon je uz tanku podršku pokušavao da opstruiše donošenje zakona kojim bi Siriji i Hispanije bile dodeljene Krasu i Pompeju, ali bezuspešno, budući da su potkupljivanje i zastrašivanja birača ipak na kraju odnela prevagu nad Krasovom principijelnom i doduše malo dosadnom i jednoličnom političkom agitacijom. Interesantno je da nam Plutarh donosi vesti o tome da je bio veliki broj onih koje Pompej i Kras nisu mogli ni da potkupe, a ni da zastraše. To je bio onaj urbani plebs, kog su se bojali i Pompej i Ciceron, ali u kome su uživali i Klodije i Cezar, pa na kraju krajeva i sam Katon. Katon je bio legenda na sceni, on je bio rockstar, doduše malo, kako bismo to mogli da kažemo, vrlo čudan rockstar, neki, možda bismo pre mogli da kažemo čak i neka vrsta konzervativnog pankera. To je bila dosta čudna kombinacija politička u njemu, jer je bio istovremeno spreman da radi neke stvari koje nikad ne bi pale na pamet jednom skauru princepsu senata, ali je sve to radio u ime onih svetlih tradicija. Dakle, dosta čudna kombinacija kada vidimo zapravo ko je imao najveću podršku urbanog plebsa. Klodije, Cezar, Katon. Dosta čudno, ali zapravo kad pogledamo logične, jer su svi oni bili na ovaj ili onaj način novitet, novina. Ciceron je tu bio mnogo istinski zapravo predstavnik jedne konzervativne struje, samom činjenicom da je bio u političkom smislu vrlo inertan, dok je Pompej, kao što smo videli, nekoliko puta bio outsider, on dakle kada se oslanjao na svoje kolegije, odnosno kad je pokušavao da formira operu, ne kolegije nego baš operu kojom bi odgovorio na Klodijevu operu, on je morao da saziva ljude da dođu iz drugih provincija, svoje klijente i onda da se na njih oslanja kako bi mogao da ostvari kakav takav politički uspeh ili bar da odoli onim nasrtajima urbanog plebsa na njega. Jer na posledku u Rimu je svako ko je znao kako se pravi spektakl, a to su znali i Klodije, i Cezar, i Katon, mogao da računa na politički uspeh. Ovaj urbani plebs je sada pokušao da poruši Pompejeve statue, ali ih je Katon, zadrti puritanac, je zaljubljenik u politički ideal stare republike i u tome i sprečio. I ne samo to, jer na ovom mestu upravo Plutarh kaže da je Katon uputio proročke reči Pompeju, spasivši njegove statue i rekao mu da, citat, on time što uzima Cezara na svoja pleća, sada ne zna kada će ga ovaj početi tištati i nadjačavati, neće imati mogućnost da ga se otrese, niti snage da ga i dalje nosi, nego će se skupa s njime srušiti na grad i tada će se prisjetiti Katonovih upozorenja, shvatajući da u njima nema ništa manje Pompejeva probitka, nego poštenja i pravde. Kraj citata. Čitavo zamešeteljstvo je bilo krvavije nego što se stiče utisak iz Plutarhovog opisa stvari, pa moramo dopuniti Plutarhovu priču Kasijevom, Diona Kasije. Evo o čemu se radi. Kao što smo već istakli nekoliko puta, Krasov i Pompejev konzulat počivaju na zajedničkom interesu trojice
velikodostojnika. Naime, Cezar je želeo da mu mandat u Gali bude produžen za još 5 godina, dok su Pompej i Kras želeli svoje provincije u Siriji i Hispaniji, ne radi provincija, opet kao što Klodijan nije hteo bogatstvo radi bogatstva, nego radi sticanja vojničke slave. Kao što smo već pričali, za Gaja Trebonija, budućeg Cezarovog vojnog tribuna, dakle, na njega je palo to da sprovede plan u delo. Međutim, u njegovom kolegiju narodnih tribuna, dvojica tribuna su se opirali Krasovom i Pompejevom pritisku. Bili su to Gaj Atej Kapit i Publije Akvilije Gal. Ovaj mučeni Gal, kome Trebonije nije dozvolio da priča onog dana kada je Katon pravio rusvaj, kada je držao govore u nedogled ne govoreći onome što je zapravo tema, dakle, taj Gal je odlučio da predupredi Trebonijeve dalje pokušaje obstrukcije ili pokušaje da ga zadrži van foruma, dakle ovog Gala, kolegu narodnog tribuna, ili da ga ubije kao što su pokušavali i uspeli na kraju krajeva Marcelinovog groba da ubiju, nosača baklje. Pa je Gal, dakle, kao narodni tribun Publije Akvilije Gal, otišao da spava u senatskoj kuriji onog dana kada je Katon držao govor do iznemoglosti i nastojao da time umori i publiku i svoje političke protivnike u senatu i skupštini i u magistraturama. Dakle, tog dana je Publije Akvilije Gal odlučio da prespava u zgradi rimske kurije. Trebonije je naravno za ovo saznao, pa je brže bolje zaključao Gala u zgradi senata, tako da ovaj nije provao samo noć, nego i veći deo sutrašnjeg dana u zgradi, a kada se konačno dokopao foruma, imao je šta i da zatekne. Naime, Katon i Gaj Atej Kapit, drugi tribun koji nije bio čovek triumvira, popeli su se na ramena nekih ljudi koji su stajali po ivicama foruma i otud dobacivali kritike na račun zakona o provincijama koje se imaju dodeliti konzulima. Morali su tako da radi, jer kao što je Gal ispravno procenio, Trebonije se starao da niko ko bi mogao govoriti protiv njegovih zakonskih predloga uopšte ni ne bude na forumu. Na kraju je Trebonije isterao obojicu sa foruma i zakoni su izglasani. A onda je Gaj Atej Kapit našao kolegu Publija Akvilija Gala, koji je u međuvremenu stradao i isprebijan u gomili i tako krvavog, izmučenog, spavao je celu noć u zgradi senata, izveo ga je pred narod na forumu već nakon što je zakon izglasan. Očigledno su u blizini bili Kras i Pompej koji su iz neposredne blizine gledali čitavu stvar i prepoznali da zapravo Atej Kapit želi da, koristeći se Akvilijem Galom i time što je isprebijan, zapravo razjare narod, da stane na njihovu stranu. Pa su konzuli, dakle Kras i Pompej, praćeni velikim, rekli bismo, obezbeđenjem, došli na forum, spustili se na forum, koji su posmatrali iz blizine, kada je Kapit izveo pretučenog Gala, kolegu narodnog tribuna, i narod koji se već osipao sa foruma jer su građani verovali da je glasanje za taj dan završeno, ipak je primoran da glasa još jednom, ovog puta o Cezarovom mandatu u Galiji, koji je tog istog dana produžen za još 5 godina. I time su zapravo Kras i Pompej, pažljivo čekajući priliku, dakle čekali su priliku da se narod raziđe, ne samo sprečili Akvilija Gala i Ateja Kapita da razjare narod i ponovo obnove političke sukobe i fizičke sukobe na forumu, nego su uspeli sa to malo ljudi što je ostalo i oslanjajući se na snagu svog obezbeđenja, svoje pratnje, da proguraju još jedan takođe ključni zakonski predlog. Atej Kapit i Akvilije Gal su pokušali da održe govor protiv ovog predloga, ali kako kaže Kasije, bez bilo kakvog uspeha. Međutim, to što su ova dva zakona, ako je za verovati Dionu Kasiju, donete istog dana, zato što je priča dobro, opredelili smo se za ovu verziju, dakle to što su ova dva zakona donete iz, možemo reći, proste nužde političkih interesa triumvira, to ne znači da su svi zakoni koji su doneti za vreme drugog zajedničkog konzulata Krasa i Pompeja bili tako skandalozno usmereni na ličnu korist konzula i Ciceronovog troglavog čudovišta, kako je on nazivao triumvirat. Naime, Kras je te godine progurao zakon protiv sodalitates, koji bismo mogli da prevedemo kao udruženje ili korporacije ili bratstva ili organizaciju, u zavisnosti od konteksta u kom koristimo ovaj termin. Neka grupa solidarnih, je li tako, kako kaže sama reč.
Suština je pomalo paradoksalno da je Kras donao zakon protiv podmićivanja, ali uskoro ćemo vidjeti kako će sve to i funkcionisati. A kažemo da je paradoksalno jer odavno nije takvo podmićivanje viđeno na ulicama Rima kao što je bilo prisutno uoči izbora 55. godine pre Hrista, na kojima su Kras i Pompej postali konzuli. Tovari zlata su stizali iz Gali, iz Cezarovog logora i zemalja pod njegovom komandom. Publije, Licinije, Kras i slični su se vraćali puni novca iz Cezarove službe. Prestonicu su preplavljivale Cezarove pristalice, dotad nepoznate Rimljanima, čak i mnoštvo Feničana, čija je obzorja i prostor za trgovinu Cezar neprestano širio na zapad i sever. Među ljudima koji su vedrili i oblačali tadašnjim Rimom bili su i Cezarov sekundant Vatinije, koji nam se stalno vraća, koji je za vreme Cezarovog konzulata želeo da uhapsi Bibula, sećamo se, ne bi li pomogao svom dobročiniocu. Taj Vatinije je sada bio sav nadut od prejedanja, ali tu je bio i Balbi, izvesni Mamura, koji je naduven sit i blistav od oblapornosti, kako ga opisuje Katol, koji je prema pisanju Plinija starijeg podigao sebi pravu mermernu palatu, ne Katul, nego Mamura, je li tako? Mamura je iz Rima otišao go i bosa u Rim, se iz Cezarovih pohoda vratio kao milioner, kontroverzni biznismen. Ali eto upravo je Kras, koji je bio treća glava te i takve mašine, odlučio da donese zakon protiv podmićivanja, što onako i može zvučati potpuno čudno, imajući u vidu kakva nama danas prevladava u savremenoj publici slika o Krasu. Ono što jeste izvesno jeste da je taj zakon o kome saznajemo samo posredno, na primjer iz Ciceronovog govora iz naredne 54. godine, u kojoj je slavni orator branio slavnog Gneja Plancija, čiji će nam primjer pomoći da razumemo kakav je to zakon Kras donao te godine. Naime, Gnej Planci je bio kvestor u Makedoniji baš za vreme Ciceronovog izgnanstva 58. godine pre Hrista, kada je propretor provincije bio Lucije Apulej Saturnin. Saturnin nije smeo da prihvati Cicerona, plašeći se odmazde Klodija i njegovih saradnika. Stoga je odlučio da uskrati Ciceronu gostoprimstvo, ali kvestor Gnej Plancije je bio više nego raspoložen da ugosti Cicerona. Ovaj je boravio u njegovoj kući u Solunu, kao što znamo, od maja do novembra te godine. Plancijeva karijera je potom krenula uzlaznim putem. Godine 56. pre Hrista Plancije je postao narodni tribun, a već 55. godine pre Hrista kandidovao se za edila, dakle, baš u godini kada su konzuli bili Kras i Pompej. Iz nekog nama do duše nepoznatog razloga izbori su odloženi. Kao što znamo iz naše dosadašnje priče, edilski izbori bili su posebno značajni. Oni su bili prva velika finansijska vododelnica na putu časti Rimske republike. Dakle, tu su budući edili pokazivali da li su kompetentni da vode grad, a to će pokazati ako su kompetentni da građanima Rima udovolje. A to će moći opet ukoliko su svoju kompetentnost, sposobnost, dovidljivost već dokazali time što su stekli bogatstvo. Prilikom izbora za edile kandidati su dakle davali predukus glasačima igara koje će organizovati kad postanu edili. Među protiv kandidatima Plancijevim bio je međutim Marko Juventije Laterens, koji je mada plebejac ili tako bio nobil, čiji su članovi porodice držali određene magistrature dotad. Planci je pobedio na ovim izborima, ali se isto tako žestoko zamerio Marku Juventiju Lateransu, koji se moguće preko mere zadužio da bi se kandidovao na izborima. Iako jeste bio vitez ili iz nekog drugog razloga mu se zamerio. Možda mu je, što je uvek najverovatniji zaplet sa Rimljanima, naprosto čast bila uvređena. I šta bi Rimljani radili kada im je čast uvređena? Pa izašli bi na forum i podigli tužbu. Sad, tu dolazimo do takozvanih sodalitates, društava, solidarnica, udruženja, koja su okupljala, kako bismo mogli najbolje opisati, ljude koji su bili politička mašina Rima. Pogrešno bi bilo karakterisati ih kao kolegije. Kolegije su bile raznovrsne udruženja, neka sakralnog, neka esnafskog karaktera, sakralnog, jer sećamo se božanstava, raskršće i tako dalje, u Klodijevom slučaju, a ovde se radilo u udruženjima koje su bila politička mašina, u smislu kojom su garantovala sekcijsku kupovinu dovoljnog broja glasova da bi se kupio u konačnom zbiru glas jedne tribe ili centurije. Znamo kako su funkcionisali izbori
tributsku i centurijetsku skupštinu i vrlo zgodan način zapravo za kupovinu izbora su bile upravo ove sodalitates. Međutim, Kras je imao posebnog pravničkog dara koji vidimo upravo na primjeru ovog zakona, jer evo šta je radio. Uobičajena praksa je bila da na sudovima sudi poroda koja se birala iz 3 staleža, iz senatorskog staleža, iz viteškog staleža i iz staleža tribuna erarija, odnosno riznice. I kriterijumi za svrstavanje u neki od ova 3 staleža su bili finansijski, dakle vrlo jednostavan i plastičan sistem. Ko je na cenzusu imao tada 55. godine pre Hrista, između 300 i 400 hiljada sestercija bio bi svrstan među tribune erarija, koji je imao više od toga bio bi svrstan među vitezova, a opet više od toga u senatore. I uobičajeno se porota ravnopravno sastojala od pripadnika ova 3 staleža, ali su mogli biti birani iz bilo koje tribe. I tužitelj i optuženik su mogli ravnopravno da opovrgavaju pravo pojedinih članova porote da sedu u sudu. Međutim, s ovim Krasovim zakonom stvari su bile drugačije. Naime, porota se mogla sastojati od članova 4 tribe koje bi birao tužitelj. Optuženi bi mogao da ospori samo pravo na izbor porotnika iz jedne tribe, ali bi onda tužilac birao alternativnu tribu. Ipak, Kras je prevideo jednu stvar. Kras je pretpostavljao da će tužitelj birati one 4 tribe za koje se verovalo da je u njima izvršena izborna krađa, da tako kažemo, ili prevara. I imajući to na umu kao pretpostavku, nije u zakonu precizirao obavezu da se iz tribu u kojima se desilo pretpostavljeno delo za koje se optuženi tuži, tereti, dakle mora birati poruta, pa je Lateransis birao nasumično porutu iz triba koje su njemu odgovarali i time je prema tekstu Ciceronove odbrane prekršio ono što bismo mi tako nazvali duh zakona. Ne znamo kako je sam Plancije prošao na ovom suđenju, mada znamo po nekim kasnim pismima koje mu je Ciceron slao da je živeo na Korkiri. Ciceron bi s vremena na vreme tokom vlasti triumvira pokušao da pridigne glavu, tako i u senatu, na primjer, oštro napao Vatinija i osudio politiku triumvira. Pompej je tada, susrevši Kvinta, vrlo ozbiljnim tonom rekao: ako ozbiljno ne porazgovaraš sa svojim bratom Markom, ti ćeš ispaštati jer si mi ti za njega jemčio. Ciceron se brzo dozvao pameti, polako počeo da se povlači iz javnosti i u tom smislu je, bez obzira na činjenicu da ne znamo kakav je bio ovaj ishod suđenja sa Plancim, iako kao što smo rekli znamo da je završen na Korkiri kasnije, moguće da sam otišao, moguće da je izgnan, ali ovo je bio jedan od retkih izleta zapravo Ciceronu u, kako bismo to rekli, javni prostor. O stanu njegovog stvaralaštva i stanju duha uopšte, bar što se tiče retorike i javnog angažmana, možemo zaključiti najbolji iz odgovora na jedno pismo u kome Ciceron kaže: drugi neka se slažu sa mojim govorima, a ja svakako ne mogu da se složim sa njima. On je bio poražen čovjek. Svoj povratak u Rim je i dalje dugovao Pompeju, a njegov brat Kvint, o kome smo govorili kada smo pričali o padu Galije, bio je svojevrstan talac u Cezarovoj vojsci, iako je Kvint i sam imao svojih vrlina i svakako je bio potreban komandantu. Kvint mu je u jednom trenutku pisao kako mu Cezar sprema nove počasti Ciceronu, na što Ciceron odgovorio da ne želi ni počasti ni slavu, nego da želi da pobegne od Pompeje i Cezara. I pisao je kako se prepušta Platonu, koga je voleo i nije ispuštao, i radu na svojim filozofskim spisima. Za Cicerona je vreme drugog konzulata Pompeje i Krasa, pa sve otprilike do konačne propasti Klodija, bilo vreme kada su pred njim stajala 2 puta: rad ili had. I on se opredelio za rad, povremeno se pojavljujući onda kada je bilo zgodno i kad nije mogao da se zameri nikome komu je uslugu po debelim znacima navoda učinio, kada se u grad vraćao, uključujući triumvire, niti da učini štetu onima koji su se založili za njega, kao što su to bili njegov brat Kvint i Atik. Međutim, ako je Ciceron ćutao, Katul i pesnički kružok oko njega nije. Katulove pesme, koje su posjedovale divnu melodičnost na latinskom jeziku i koje su bile dosledno živopisne, bile su sve satkane od političkih one-linera, kao mešavine reklamnih kampanja, političkih naravno i pamfleta, koje su se lako mogle grafitima razglasiti, biti upotrebljene kao sredstvo u političkoj borbi. Katul, na primjer, peva: ko će to trpeti, ko se neće pobuniti, ako nije ni lopov, ni lakrdijaš, ni razvratnik. Mamura svojim dobrom naziva Galiju, bogatu i daleku Britaniju, razvratni Cezare, gledaš i to dopuštaš. Znači i ti si lopov, i lakrdijaš, i razvratnik. Zar si zato najslavniji vojskovođo pokorio daleko zapadno ostrvo, da bi ta vaša odvratna izraslina za 100 rasipala 100 za 1000 1000? Kakva čudovišna, nezamisliva rasipnost!
Zar njega da se plaše Gali i Britanci? Šta on još ume osim da rasipa i razvratno živi? Zar ste zato vi, pobednici Tasti Zet, razbili čitav svet? Tako je Mamuru izazivao Katul, a nije štedo ni Cezara. U divnom prijateljstvu dva podla nitkova, Mačor Mamura i s njim razvratni Cezar. Šta je tu čudno? Ista prljavština, iste mrlje na rimskom i formijskom razvratniku. Obojica su žigosani pečatom bluda, obojica pokvareni i poluobrazovani, nezasiti u preljubničkim grecima. Valjuju se po istim posteljama, jedan drugom preotimaju devojke. U divnom prijateljstvu dva podla nitkova. Katul nije pevao bez brige o najbližima. Cezar je čak zamolio Katulovog oca da ovaj prestane, a evo koje su bile posljedice. Avaj, Katule, što oklevaš da umreš? Noni je natečen od vodene bolesti, seo je u kurulsku stolicu, a Vatini je lažov, sramoti konzulske fascije. Avaj, Katule, što oklevaš da umreš? Međutim, dok su Katulovi prijatelji izvodili Cezarove i triumvirske prvake pred sudove bez mnogo uspeha, dok je Ciceron razmišljao po uzoru na Platona u idealnom obliku državnog uređenja i trudio se da u stvaralaštvu pobegne od neumoljivih triumvira, Pompej je bio na vrhuncu svoje karijere. Pompej i Kras su bili toliko samouvereni, kao u ostalom i sam Cezar, da su dopustili Luciju Domiciju Ahenobarbu da postane konzul za 54. godinu pre Hrista. I Katonov zet će tako konačno moći da ustane iz postelje, ne bojeći se da će ga neko dočekati iza ugla i presuditi mu. Iste godine Pompej je podigao svoje čuveno Pompejevo pozorište u Rimu, koje je bilo pravo čudo arhitekture. Pompej se postarao, kako nam priča Plinije Stariji u svojoj istoriji prirode, da umetnici prikažu na slikama kojima je ukrašeno pozorište sva čuda prirode. Pa je tako prikazana Evtihija, koja je u frigijskom gradu Tralu sahranjena, nakon što je njenih 20 dece odnelo na posmrtnu lomaču, sama ih je rodila 30. Pored toga prikazana je i Alkipa, koja je rodila slona, mada kaže Plinije, to nije bilo čudo prirode, već neko predskazanje. Kao što je izvesna žena iz plemena Marsa uoči savezničkog rata rodila zmiju, koja je bila totemska životinja ovog italskog naroda i koja je tada predskazala Marsima borbu za slobodu koja će se roditi u krvi. Međutim, to Pompeju nije bilo bitno. Novi Aleksandar ili za malo Aleksandar, rekli bi neki, na primjer mi, želeo je da sva čuda ovog sveta budu na izvolte Rimljanima u njegovom pozorištu. Da Rimljani njegovo ime povezuju sa veličinom i slavom Rima, koji može sve, pa i da okupi 500 lavova i 18 slonova da se tuku s ljudima u teškim oklopima samo zarad jedne gradske zabave. Samo pozorište Pompej je otvorio okupljujući samo najbolje, kako piše Plinije, opet glumci, glumice, pa je jedno čudo na sceni bila i glumica Galeria Copiola, koja je posljednji put nastupala kada je već imala 104 godine u vreme vladavine Oktavija Avgusta. A prvi put je nastupila u godini konzulata Gaja Marija i Gneja Karbona 91 godinu pre toga. U međuvremenu u svoj glumački portfolio mogli uvrstiti i to da je za Pompeja igrala na sceni njegovog novootvorenog pozorišta. Doveo je Pompej slonove, samo su ove životinje tako počele da jauču da se svetina ražestila zbog surovosti narodnog heroja Pompeja, pa su počeli da ga kunu, i njega i sve njegovo, i molili su ga da pusti zveri iz zatočeništva. Možemo biti sigurni da Pompej doduše nije umilostivio publiku, koja nije iskazala zahvalnost prema čoveku koji je na posledku samo hteo da ih zabavi o svom trošku, tako da nije pustio slonova. I čudna je bila ta bolećivost Rimljana prema slonovima, koji su nam oni doduše ostavili u amanet. Do 114. godine pre Hrista na snazi je bila jedna zabrana u Rimu, i to senatska, da se slonovi uvoze, dakle nisu mogli da se uvoze, ali onda krajem 2. veka pre Hrista narodni tribun Gnej Aufidije plebiscitom ukinuo ovu zabranu. Međutim, nemamo podatke o stavima rimskog gradskog plebsa prema leopardima, na primjer, kojih je Pompej doveo 410 za potrebe igara u svom novootvorenom pozorištu. Također, za otvaranje Pompej donosi risove, za koje su tad znali Gali, moguće da mu ih je Cezar i dostavio, a također dovodi i babune iz Etiopije. I u Rimu, kaže Plinije, posle Pompeja ova životinja, dakle babun, nikad nije ponovo viđen. U starom Rimu, naravno. Ali hajde da vidimo kako Dion Casio opisuje ovaj deo konzulata Pompeja i Krasa u 39. knjizi svoje rimske istorije. Evo šta kaže. Citat. Tih je dana Pompej posvetio pozorište kojim se ponosimo još i danas.
U njemu je priredio svečanosti koje su obuhvatale muzičke i gimnastičke takmičenja, a u cirkusu konjske trke i pokolj velikog broja divljih zveri svih vrsta. Tokom 5 dana ubijeno je 500 lavova, a 18 slonova borilo se protiv ljudi u teškom oklopu. Neki od tih slonova bili su ubijeni odmah, a drugi nešto kasnije. Jer na neke od njih se narod protivno Pompejevoj nameri sažalio kada su, pošto su bili ranjeni i prestali da se bore, hodali okolo podignutih surli ka nebu tako žalosno ričući da se pročuo glas kako to ne čine slučajno, već da prizivaju na nebo zakletve u koje su se pouzdali kada su bili prevezeni iz Afrike, moleći nebesa da ih osvete. Govorilo se naime da nisu hteli da se ukrcaju na brodove dok od svojih vodiča nisu dobili zakletvom potvrđeno obećanje da im se neće naneti nikakvo zlo. Da li je to zaista bilo tako ili nije, ne znam. Jer su neki još u starini tvrdili da slonovi, pored toga što razumeju jezik svoje zemlje, shvataju i ono što se zbiva na nebu. Pa da u vreme mladog meseca pre nego što se on pojavi u ljudskom vidokrugu odlaze do tekuće vode i tamo vrše neku vrstu očišćenja. To sam čuo. Čuo sam i da ovo pozorište nije podigao Pompej, već izvesni Demetrije. Njegov oslobođenik novcem koji je stekao učestvujući u vojnim pohodima svoga gospodara. Stoga je sasvim opravdano što je građevini dao ime svoga gospodara kako Pompej ne bi bio izložen nepotrebnom prekoru zbog toga što je njegov oslobođenik uspeo da sakupi dovoljno novca za tako ogroman trošak. U svakom slučaju, Pompej tim priredbama narodu pružio veliko zadovoljstvo, ali kada je zajedno sa Krasom vršio regrutaciju vojske za pohode koji su im bili povereni, izazvao je veliko negodovanje. Tada se većina pokajala zbog svog ranijeg držanja i počela da hvali Katona i ostale. Zbog toga, kao i zbog tužbe koju su pokrenuli neki od narodnih tribuna formalno protiv legata konzula, u stvarnosti protiv samih konzula i njihovih postupaka, konzuli se, iako se nisu usuđivali da pribegnu nasilju, ipak zajedno sa svojim pristalicama u senatu obukošu žalobnu odeću kao da je državu zadesila nesreća. Ubrzo su se međutim pokajali i ne dajući nikakvo opravdanje ponovo obukli svoju uobičajenu odeću. Tribuni su s druge strane nastojali da ponište regrutaciju i ukinu odluku o predloženim vojnim pohodima. Na to Pompej nije pokazivao nikakvu ljutnju jer je svoje legate već blagovremeno poslao na put i bilo mu je drago što je mogao da ostane tamo gde se nalazio, pravdajući se da je sprečen da napusti grad i da u svakom slučaju mora ostati u Rimu zbog nadzora nad snabdevanjem žitom. Njegov plan bio je da njegovi zapovednici pokore Hispaniju dok bi on u svojim rukama zadržao upravljanje poslovima u Rimu i ostatku Italije. Kras, međutim, pošto se ni jedan od tih razloga nije odnosio na njega, se oslonio na silu oružja. Tribuni su, uvidevši da je njihova smelost bez oružane podrške suviše slaba da osujeti bilo koji njegov poduhvat, uglavnom zaćutali. Ipak izricali su mu mnogobrojne strašne kletve kao da time ne proklinju preko njega i samu državu. Jednom prilikom, dok je na Kapitolu prinosio uobičajene molitve za uspeh svog pohoda, širili su glasine o znamenjima i čudesnim predskazanjima. Drugom prilikom, kada je polazio na put, obasipali su ga mnogim strašnim kletvama. Ate je čak pokušao da ga baci u tamnicu, ali su mu se drugi tribuni usprotivili, pa je među njima došlo do sukoba i zastoja tokom kojeg je Kras prešao izvan Pomerijuma. A on je, bilo slučajno, bilo kao posljedica upravo tih kletvi, ubrzo potom doživeo poraz. Kraj citata. Tako dakle, o svemu ovome piše Dion Casije. Dakle, vidimo iz ovoga kolike su bile razmere, korupcija, ako je izvesni Demetrije, ako se može pomisliti čak izvučati plauzibilno čitaocima, da je izvesni, dakle, Demetrije Pompejev, bivši rob, oslobođenik, mogao da zaradi toliko novca da podigne čitavo pozorište, pa još dovlači slonove, leoparde i majmune iz Etiopije. Slonovi i leoparde iz Afrike, a majmune samo iz Etiopije. Bar tako naglašava Plinije. Dakle, Dion Casije završava ovaj tekst implicirajući Krasovu usud, ali do tog trenutka ćemo tek doći. Veliko je pitanje bilo, ipak, da li ovaj triumviratski ekvilibrijum održiv? Klodije je odsutan iz izvora, moguće van Rima, Katul piskara svoje doskočice, ali bez političkih implikacija, osim za nekoliko Cezarovih ljudi, iako ne shvata širinu transformacije koje se dešava u Rimu, političke, a onaj ko to shvata, ko razume čitav proces, Ciceron, ćuti i ubeđuju u prepisci i brata Kvinta i Atika da se odlično osjeća. Njegov optimizam je ponekad toliko prenaglašen da deluje karikaturalno, ali isto tako svaka njegova jadikovka lako otklizi u prikrivenu optužbu na račun onog ko prima njegovo pismo, tako da ne čudi da se od toga ustezao.
Citat, on je deo moje dušu kome se nalazi žučna kesa kao da je izgubio osetljivost. Raduju me samo sudski poslovi i porodični život. Uveravao je Ciceron Atika. I isto tako, međutim, jednom drugom prijatelju kaže, citat, ti razumeš koliko je teško odreći se svog mišljenja o državnim poslovima, naročito kada je to mišljenje istinito i dobro utemeljeno. Pa dodaje, kunem se, ne smatram građaninom onoga ko u naše vreme može da se smeje. A onda iskrsne kod Cicerona u pismu Atiku. Citat, ako o državnim poslovima govorimo onako kako treba, smatruju me ludim. Ako govorimo onako kako je potrebno, smatruju me robom. Ako ćutim, onda sam poniženi zarobljenik. Kakvo li tek očajanje moram osjećati? Kraj citata. A onda u pismu bratu iznenada naviru prava Ciceronova osjećanja. Priznaću ti ono što sam hteo da sakrijem i to pre svega od tebe. Čeznem, brate moj nadraži, čeznem. Više nema države, više nema sudova. Ja sam u godinama kada je moj uticaj u Senatu trebalo da dostigne vrhunac, a bavim se samo parnicama ili književnošću. A ono što sam od detinjstva najviše volao, uvek da odličan budem i sve da nadmašim druge, kako kaže pesnik, sve je to propalo. Ne borim se protiv neprijatelja. Neke od njih čak i sam branim. Nisam slobodan. Kraj citata. Ali onda, kaže Atiku, potpuno sam srećan i spokojan. Možemo biti sigurni da je Ciceron bio napet kao struna i ova struna će, međutim, ubrzo pući kad se bude vratio Klodije. Za to vreme ko će zavladati Rimom? Dakle, kao što smo rekli, ekvilibrijum postoji. Pompej imao najviše nasleđenog autoriteta, najviše stare slave na koju se mogao pozvati. Tada je negde sagradio i hram Veneri Victris, Veneri pobednici, ali te pobede su bile prošle pobede. Kras uskoro odlazi na istok, Cezar je na severu u Galiji. Pompej ipak, iako je ogradio Hispaniju kao svoj zabran, odlučuje da tamo ne ode. U Hispaniju šalje legate Afranija i Marka Petreja, koji će tamo biti praktično njegovi zastupnici i vladaće zemljom u njegovo ime. Njegovo samopouzdanje je išlo dotle da je mogao i Cezaru izaći u susret i ustupiti mu legiju, o čemu smo već govorili. Jer Pompej se naradio i naratovao i iako bi možda njegova sudbina bila drugačija da nije plandovao na lovorikama, priređujući Rimljanima spektaklo u svom pozorištu, ipak niko nije mogao tada da govori o tome da je bilo šta od onoga što je činio bilo nezasluženo. A naročito imajući u vidu da je ustrojstvo koje je on ostavio na istoku i dalje donosilo blagodeti. Ali sa istoka se već pomaljala, provjerivala jedna nova figura koja će itekako uticati na rasplet u konačnim godinama Rimske republike. Radi se naravno o novom Heraklu Marku Antoniju. Ali o tome kakva je bila sudbina Marka Antonija na istoku u tim ranim godinama njegove karijere i generalno u sudbini Rimljana na istoku u 6. deceniji pre Hrista, pričat ćemo više u narednim epizodama našeg serijala o padu Rimske republike. Zato ostanite uz nas. Do sljedećeg slušanja. Ćao!